Uputstvo za upotrebu multimedijalnog kursa. Napomena. Za prekidanje ovog uputstva i povratak u normalni režim rada, dovoljno je u bilo kom trenutku pritisnuti levi taster miša. Po pokretanju programa na ekranu će biti prikazan njegov osnovni okvir, čija je namena da prikaže sve sadržaje koji su predviđeni ovim kursem. On je podeljen na nekoliko funkcionalnih celina, od kojih je najvažnija ona koja se nalazi u gornjoj zoni okvira i koja pruža mogućnost da se izborom neke od ponuđenih opcija aktivira odgovarajuća lekcija. Za izbor željene lekcije dovoljno je da u trenutku kada se kursorska strelica nalazi iznad njenog naslova, kratko pritisnete levi taster miša. To će za rezultat imati uklanjanje početne slike sa ekrana i pokretanje video sekvence vezane za prvu lekciju iz izabranog poglavlja. Sada se na ekranu mogu uočiti i ostale funkcionalne celine, kao što su meni za izbor željene teme, uz levu ivicu okvira, površina za prikazivanje video sekvenci u sredini i grupa ekranskih tastera za kontrolu reprodukcije koja se nalazi uz donju ivicu okvira. Za izbor neke od tema koje sadrži izabrana lekcija, potrebno je da kursorsku strelicu postavite iznad njenog naslova, pri čemu će se za njeno označavanje koristiti plavi pravougaonik i zatim pritiskom na levi taster miša započeti prikazivanje njenog sadržaja. Ako ste izabrali neku od raspoloživih tema i započeli reprodukciju video sekvence za dalje upravljanje njenim tokom, možete koristiti ekranske tastere koje se nalaze ispod same površine na kojoj se vrši njeno prikazivanje. To znači da se za privremeno zaustavljanje reprodukcije može pritiskom na levi taster miša u formi dve vertikalne linije aktivirati funkcija Pause, dok se za nastavak reprodukcije može izabrati taster u formi trougla koji aktivira funkciju Play. Za potpuno zaustavljanje video sekvence potrebno je izabrati taster Stop. Pokazivač u formi vertikalne linije koji klizi po horizontalnom žljebu ima dvostruku funkciju. Kao prvo označava trenutni položaj u odnosu na ukupno trajanje video sekvence i na taj način pomaže da vidite da li je ona na svom početku, sredini ili pri kraju, i kao drugo omogućava da se njegovim povlačenjem brzo pozicionirate na željeni deo. To je naročito pogodno za situacije u kojima želite da se vratite i ponovo pogledate neke od segmenata koji su već prikazani. Za brzi prelazak na sljedeću ili prethodnu temu, u okviru tekuće lekcije možete koristiti odgovarajuće ekranske tastere, dok se aktiviranjem funkcije Continuous Play omogućava njihovo automatsko nadovezivanje i na taj način sagledava čitava lekcija bez prekida između pojedinih tema. Ako želite da odštampate ono što se trenutno nalazi na ekranu, kliknite na ikonu sa štampačem. Pri tome imajte u vidu da deo ekrana koji prikazuje video sekvencu neće biti štampan. Osim video sekvenci za savlađivanje ovog kursa, na raspolaganju su vam i tekstovi svih lekcija. Za prelazak u tekst režim rada, izaberite ikonu u obliku slova A i nastavite rad prateći tekst koji se prikazuje na ekranu. Za štampanje izabrane lekcije ili čitavog poglavlja, kliknite na odgovarajuću ikonu i sačekajte da se završi postupak štampanja. Ponovno prikazivanje video sekvenci možete pokrenuti izborom ikone sa simbolom kamere. Za lakše pronalaženje željene lekcije, možete izborom ikone u formi otvorene knjige pokrenuti deo programa koji smo nazvali indeks tema. Tu se nalazi lista svih lekcija koje su obuhvaćene ovim kursem i to razvrstanih po početnom slovu svog naziva, pa je stoga za njihovo pronalaženje potrebno prvo izabrati određeno slovo, a zatim iz prikazanog spiska i odabrati željeni naslov. Program će dalje automatski preći na prikazivanje izabrane lekcije. Ako kliknete na levi taster miša, u trenutku kada se kursor nalazi u gornjem levom uglu okvira,
Biće vam omogućen direktan pristup internet prezentaciji proizvođača, dok se izborom ikone sa znakom pitanja može ponovo pokrenuti ovo uputstvo. Konačno, izborom ikone u samom donjem desnom uglu okvira možete zaustaviti izvršavanje ovog programa i njegov okvir ukloniti sa ekrana.